Kaseng NPP kelanang serdot syushu namar ke jingbino jong kinong mi khmat bar kinong tre jo kani kaseng kibra penya so eladi she kaseng UDP hagani gasngi u president ke NPP nong po block committee uba Augustin Walang ulamino nakani kaseng ringkat kinong ketkam kanong po block bat palat spa angot kinong bud ban lej penya sno she kaseng UDP yakini kinong tre barat ba jo kaseng Congress bat NPP la pediang puram de kinong ilam kaseng UDP ki bakintu uba brol ding nong si hagajing sakhilang ru uba jamino mau General Secretary ke UDP Central Body Ubadan Bok Himdej, President UDP Riboy District Ba Alantri Dakhar, Vice President UDP Central Body Ba Balajit Rani MTC ke Nongpo, Ba Andreas Sinkley President ke UDP Nongpo Circle Bar Kiwei. But I he kineki Nongpo constituency ru wat numlong kum kamauti wat numlong kum ka umsling ladang kapi ke Sidang Napoka district ke constituent district on one job no dauri muna shabar kaya nasno kalau ke ek jinja puro laulong kum nomor alam job umsishari utrai kunsi utrai muluk raja ka kaya kenapa ngamdong sibun kikin ban kren husiar ko nampak constituency wat num yapi hakajing sa elam bakla jom kita kiaspa lada di Aisim yang baik baik Aisim yang baik lada pilih pan ke kamde lada warna Aisim yang baik yang terbut penjabat yang terjadi teramelu but mentah kesini ketentuan jong ke NPP lalu presiden Pak Augustin presiden jong sing long kami kau malai mo dibanding dengan seng NPP kani kesngi mentah ilayawan ban preso bagi kum ke parti UDP dan kita tahu umba kani kesngi coba jinjol jongi kum ke parti UDP ke NPP kelas sedang ban set up ya ki kandidat jongka da kajing bom ya sutu jengmut lang Aisyah alis lakum norong gide benyo ke konsol nangi ki nilam ya po dan rela super mana iki keteng jongka to ya kata ngamdon daw ya kandidat ngamdon daw ya ilang jongka ro andre kajing mar ka kam parti de kam lang ngide ban perkhat lang mar de mangi te ban rai de mangi ban penjob de mangi ban tur de mangi hi ban kabut ya lor ita inong rim ni so percaya kata te niamino hadir bangi mino na ka parti NPP nilai syong layatir nilai pej nilai perkhat syenong nilai tinggi i bah kapor time has come kolong ba ngin penyetli no ya jaj rulum menja ke parti rulum ngi devel penyetli no ba cisin kasni ngin ailat ya ke parti rulum bahkan yo masishar dalade yalade minum syakshu ya ke sishar de parti he di bawah nabar di bateng teng kimla bal suku ya ka ke jenglong ke jongi de namar tak idau teng mangi kum kinongilam jongka NPP ki bala no ni wan man penyeso ni bang yi bahang ni hapo parti PDP don kalawai nang ta ke jai benriu jongi